Reka twonge tubifurize ibihe byiza abakunzi babizaza TV, reka tubifurize kandi ishya n'ihirwe mwese aho muri hose, ibyo mukora ibyo mwaba murimo byose, reka tubifurize kuba mwagira ishya n'ihirwe mugatera imbere kandi mu iterambere mushaka kugeraho mukarigeraho nta nkomyi. Umusirikare wa FARDC yarashe amasasu menshi cyane arekiza mu Rwanda, hari menshi cyane ari video ibigaragaza kandi igaragaza uko uyu musirikare yitwaye. Iyi nkuru rero yasohotse mu binyamakuru bitandukanye, n'aka kanya iracyavugwa, gusa u Rwanda nta kintu ruratangaza, aho mu karere ka Rubavu mu masaha ya saa sita zo kuri uyu wa kane umusirikare bikekwa ko ari uwa FARDC ubwo yari ari mu butaka bugize urubi rwa Kongo ndetse n'u Rwanda yarashe amasasu menshi cyane yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Aya masasu kandi yarashwe agana ku ruhande rw'u Rwanda, nta muntu yishe cyangwa se ngo amukomeretse, ndetse nta nicyo yayangije cyangwa se gusa abagenzi buriya musirikare bahise bamusubiza inyuma igitaraganya. Inzego z'umutekano rero ku ruhande rw'u Rwanda zatangiye gukurikirana uko byifashe n'uko bimeze kugira ngo bibungabunge umutekano w'abanyarwanda. Gusa umuturage uturiye umupaka wa Petit Barriere avuga ko uyu musirikare wa Kongo yarashe amasasu menshi cyane, byavuyemo kuba abanyarwanda barimo gutinya kwambuka bajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati yaje arasa amasasu menshi, yafashe inzu duturanye, ibirahure byo mu madirishya byamenetse. Ubu ku mupaka abaturage bo mu Rwanda batangiye gutinya kujya muri Goma, ndabona n'abanyekongo barimo gutaha. Iyi video rero yaciye ku kinyamakuru umuseke.rw niyo byibura igaragaza uko byifashe n'ukuntu abaturage mu karere ka Rubavu bahiye ubwoba. Si ubwa mbere igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigerageza kongera kurasa mu Rwanda, aho n'ubundi mu myaka yashize higeze kuba indege ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatambagiraga maze ikarenga imbibi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikerekeza mu Rwanda. Gusa leta y'u Rwanda nta kintu irabivugaho kandi inzego z'umutekano w'u Rwanda ntacyo zashatse kubivugaho. Rero amakimbirane akomeje kugenda hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kugenda yiyongera, aho akenshi bavuga ko akomoka ku mutwe wa 23 u Rwanda na leta ya Kongo, maze amakuru cyangwa se leta ya Kongo ikomeza gushinja u Rwanda ko rutera inkunga umutwe wa M23, ariko u Rwanda rukabihakana rwivuye inyuma ko nta gihamya ko nta n'abasirikare ba RDF bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Katukomeze tubifurize ibihe byiza amwese aho muri, ibyo mwavuga byose, ibyo mwakora byose, nibishoboka iyi nkuru wanyarukira ku kinyamakuru umuseke.rw ukareba uko byifashe. Nitwa Eric Nshimimana, amakuru yacu naho gutaha. Ici là où nous sommes, c'est du côté Rwanda. C'était une fusillade de quelques 5 à 10 minutes. Les Wazalendo ont attaqué la zone neutre, mais ils sont rentrés d'eux-mêmes, ils ont eu peur d'avancer au Rwanda parce que les militaires rwandais étaient en position bien armés, bien préparés. Ils attendaient qu'ils avancent, qu'on les achève. C'est presque terminé. Umuseke TV abadukurikiye, reka tubagezeho inkuru yihutirwa y'ibyabereye ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo Kinshasa, aho umusirikare w'iki gihugu cya Kongo yarashe amasasu menshi ayerekeza mu Rwanda. Ku bw'amahirwe inzego z'umutekano zari zikanuye, bamurebaga ariko bagenzi be bamusubije inyuma. Ku ruhande rw'u Rwanda ntacyo barabasha kuba bamukoraho. Rero turi kumwe n'umunyamakuru wacu uri i Rubavu, Olivier Mukwaya, tugiye kugirana ikiganiro ari aho byabereye, aratubwira ibyabaye. Bwana Olivier, mu masaha makeya hamaze kuba igikorwa kidasanzwe ubwo umusirikare cyangwa se bamwe mu rubyiruko rwo muri Kongo rufite imbunda rufatanya n'igisirikare cya Kongo mu bijyanye no guhangana na M23
akaba yarashe amasasu atandukanye ku ruhande rw'u Rwanda. Olivier, uri i Rubavu, byagenze gute? ubu rwose mpagaze n'aho byabereye. Yego, bimeze gute? Tuvuga ngo mu masaha ya saa sita nibwo uwo muntu ubwo nta nubwo twamenye ngo ni umusirikare wa FARDC ni wazalendo n'ikibuko, bose ni bamwe banambara kimwe. yaje yarasa amasasu menshi, yarasa mu Rwanda, ariko yagiye ahamya amazu, nta muntu yigeze yarasa. Muri make yarameze nk'umuntu wasinze, yoherezaga gusa. ubwo havuyemo ko hari amazu yangirije ibirahure gutyo. niko byagenze, ariko bagenzi baje kumwegera bamusubiza inyuma muri Kongo, baramujyana. aho byabereye ni hehe? Tushushanyije ubwo ni mu mupaka ufite bariyeri, ubona ko mu umuhanda umanuka uzwi ku izina rya zone netre. iyo zone netre niyo yamanutsemo agenda ari kuri amasasu. ubwo rero sinzi uburyo nabishushanya ko navuga ni muri make ni muri bwa butaka butagira nyirabwo. aho hantu nta mazi ahari? amazi y'iki? Amazi atandukanye ibihugu byombi. ni ku butaka. ni ubutaka, bivuze ko umuntu byoroshye kuba yava muri Kongo akajya mu Rwanda, cyangwa se umuntu akava mu Rwanda agahita ajya muri Kongo. Yego, ni ukuvuga ngo ubundi umupaka uza Kongo n'u Rwanda ku ruhande rwa Rubavu hari igice gitoya cy'amazi. ariko ubu butaka nibwo bunini, niyo mpamvu bakunda ko utwo tuntu dutuma babasha kwambuka bakaza bakarasa gutyo. urebye se gahunda y'uwo musirikare yari yise? kuba umuntu yayifotora nabwo biragoye cyane. waba kubona umuntu uje akaza agashyiramo magazine akohereza amasasu, mbona ari nk'umuntu wari wisimbiye gutyo rwose. ntabwo navuga ngo yaragambiriye ibi n'ibi, kuko yamanutse mu nzira agenda atambika arasa, akongera akamanuka akajya ahandi akarasa gutyo. ubwo se ugiye kureba mu mwuka umeze gute aho ngaho i Rubavu? nabonye hari n'ababonye nyine ibyo biba biganjemo abamotari. ubu umwuka umeze gute? situwasiyo nyine mbonye ko bibonye muri make ntabwo ari ibintu bidasanzwe, ko mu karere ka Rubavu ni ibintu abantu bamenyereye. ahubwo wenda ikintu abonye kidasanzwe ni uko ku ruhande rw'intuza, ku ruhande rwo ku mupaka urujya n'uruza rwagabanyutse. abanyarwanda kumanuka babigabanyije, kujya muri Kongo babigabanyije. ikindi ko ari abanyekongo nabo bakeya bari kumanuka, nabo b'abacuruzi basubiranye ibintu. ahandi sitasiyo uri kubona ari karume, uretse kuba abanyarwanda babageza akantu kakoba gutyo. hari umuturage muri kumwe aho ngaho hafi ngo tuvugane nawe? nagiye kure kugira ngo tubashe kuvugana, hariya urusaku rw'abaturage nagiye kure. wenda wagenda utubwira aho ngaho ni mu kahe kagari? ubwo ni mu wuhe murenge? urebye ni mu murenge wa Gisenyi, akagari ka Mbugangari, umudugudu ni Gasutamo. ibi ngibi bibaye mu gihe igisirikare cya FARDC cyari gisohoye itangazo rivuga yuko M23 yababeshye ko bavogeye ikirere cyabo, ndetse bakavuga ko bazarwana intambara bakayisubiza mu Rwanda, kuko bavuga ko ari igisirikare cy'u Rwanda kiri ku butaka bwa Kongo. ntabwo ubona ko wenda uwo musirikare nawe yagendera kuri bene ayo magambo aba yatangajwe, akiyumvamo nyine ubwo bubasha umuntu atamenya uko asobanura bwo kuba yarasa mu Rwanda? wenda ndagusubiza mu bisubizo bibiri. cya mbere ni ikivuga ngo iyo ari ntuza gahunda y'igisirikare n'iki, ntabwo urumva ntabwo ari rusange y'igisirikare. bigira uburyo bitangwamo komande, hanyuma bigakorwa muri rusange. ntabwo ari umuntu yenda uza gutya gusa. kandi bwongereho bitewe na serivisi y'igisirikare cya FARDC, uburyo bahora baza bakaza gutya, byerekana ku buryo mbese muri make yaba niba umuntu agiye akanywa byeri
nka zinga wenda nk'izi ngizi zimeze nk'amakanyanga yarangiza agashyiraho bure z'urumogi ebyiri ahita yumva yafata igihugu. ubwo urabifata ko umusirikare yari yanyweye urumogi rwose, kuko nkurikije n'amakuru ari hano yuko bagenzi be bagerageje kumurwanya ari nabo batubujije bakomeza kuba yarageze kuri zone noneho z'umupaka kuri biro bya imigirasiyo n'ubu yatangiye kurasa mu biro bya imigirasiyo akarasamo n'abaturage barimo wenda barimo bambukiranya umupaka. urumva ko byari kugera imipaka itatu ibihugu byombi ko ntabwo u Rwanda rwari kubyihanganira. aha n'igihe ari kuraswa wenda yari arimo yegera hari ibiro bya imigirasiyo. yego yarimo yegera ibiro bya imigirasiyo kandi urumva harimo abaturage bari kugenda bambuka. rero mbona byari guteza ikibazo iyo atayaza kurasa ku biro bye by'abinjira n'abasohoka. hanyuma hari amakuru avuga yuko abashinzwe umutekano ku ruhande rw'u Rwanda bari maso bakurikira uko uwo musirikare nyine agenda arasa. bo ku ruhande rwabo ubu ngubu bimeze gute? bari maso rwose kuko n'undi aho yarasiraga imbere yabo bamureba urumva. kandi ikindi nubwo tuvuye dusize bakiri muri pozisiyo zabo wibaza impamvu batamurashe nawe yibaza. yari ari ku butaka buriya benshi bagiye baraswa bayifashisha bagiye baraswa ku butaka bw'u Rwanda. we yari akiri rero hirya yari akiri muri zone netre yari atararenga gatoya ariko wenda yarenga gatoya bari kwita murasa. ni nko muri metero zingahe urebye kugira ngo akandagire nko ku butaka bw'u Rwanda? ubaze ni nka metero nk'eshanu. yari ahageze. n'ubundi bamurebaga imbere yabo erega kuko hari amazu bubatse y'amatawa bari hejuru bamurebaga imbere yabo. ariko nyine wumva ko yari ari ku butaka bwa Kongo kumurasirayo byari guteza umwuka utari mwiza. Olivier Mukwaya uri i Rubavu, hari umuturage muri kumwe ngo umuduhe wenda twumve nabo icyo batekereza? wenda tuganira ndi kugenda negera aho n'ubundi nabasize. wenda nibwo nagera gutya nkamuguhereza ko nakubwiraga ko nari nagiye kure kandi burya benshi ba hano baba birukanka cyane kandi ndumva n'undi nanjye ndiyo ndi kumwe nabo. ndumva n'amakuru natanze nta kidasanzwe wenda barenzaho. wenda burya n'imboni y'umunyamakuru wiwe kore naho tugera utabasha kugera nk'aho ngaho byabereye ubona nk'itangazamakuru polisi yari yatwemereye tugeraho twegerane ku nzu ngiye guhereza n'amavidewo urebe n'aho iyo nzu yaraswe aho ngaho ntabwo abaturage bapfa kuhagera. yego. wenda ubwo wafashe n'amafoto? iyo nayafashe rwose. hanyuma se ugiye kura muri iyi minsi n'ubundi umwuka ntabwo ari mwiza hagati y'u Rwanda na Kongo cyane bitewe n'iyi ntambara iri hagati ya AFC M23 ndetse na FRDC. ubundi abanyarwanda bambuka n'ubwo bataha saa 9 biba bimeze gute muri iyi minsi? nta kibazo gihari, nta tansiyo, abanyekongo baraza abanyarwanda bakajyayo, bimeze gute? urebye byabaga mbere urugamba abantu bikiri mu Kigali bataramenya biva niyo bigana. ubwo abanyekongo babashije kwisobanukirwa kuri iyi nshuro babashije kumenya ko harimo byinshi ku buryo ubu ngubu nabo babasha kumenya ibiva niyo bigana. hari ibyo babonye bitatuma upfa kujya guhohotera umuturage wo mu Rwanda. urebye abantu bateje ikibazo ku banyarwanda ni inzego nk'izi ngizi z'iperereza zishobora guhagarika nk'umuntu kandi nabwo guhagarika umuntu ashobora gukuraho amafaranga. ntabwo ari umuntu ubonetse. nimba umuturage wamugezeho? umuturage ndabona ndi kumubona. muzane namuhamagaye aze. yego muzane tuvugane. kuri telefone. alo? yego mwiriwe.
Ego. Nitwatanga Imana nkorera ikinyamakuru Umuseke. Twamenye ko aho ngaho i Rubavu habereye igikorwa cy'umusirikare wa Kongo arashe yerekeza mu Rwanda. Mwebwe abaturage mwabibonye gute? Nta bwoba mufite? Ntabwo nari ntegereye kuko ubu ngenda gutambuka n'indi mu kazi n'indi raruguru naho ndi kwerekeza nta makuru mfite ntabwo. Masaso nayumvise ariko kuko nari ndi mu kazi ruguru ubu naho ndi kwerekeza nsubiye mu kazi. Urumva ntabwo ufite bwo kujya muri Kongo? Ubusanzwe ntabwo turi gukorera muri Kongo kuko n'ubundi turi hano mu Rwanda iwacu niho turi gukorera. Okay, murakoze Olivier Wampundi. Murakoze namwe. Yego, hari undi ufite? ngo bose ni gutya hano abantu baba bahari bari mu kazi birukanka. Nta muntu ushobora kuvuga natuje ari hamwe baba birukanka bitewe n'amasaha bageze. Wenda ikiganiro cyacu twagisoreza hano. Ndumva abadukurikiye bumvise neza ishusho y'ibyabereye hariya ku mupaka wa Rubavu. Kubw'amahirwe ayo masasu yarashwe nta muturage wigeze uyakomerekeramo cyangwa ngo apfiremo, ndetse n'ibintu byangiritse n'inzu yangiritse amadirishya gusa. Nta n'ikunzu gusa nta handi ni amadirishya n'ibirahure gusa. Okay, murakoze cyane bwana Olivier Mukwaye. Turakoze cyane yanje. Kubakurikira Umuseke TV turabashimiye kuba mwabanye natwe. Mu gihe hariya mukore subscribe, kuba tarakora subscribe mukande akazogera ibiganiro nibiza mujye muhita mubibona. Ikindi mukore share, mukore like, ibiganiro byacu bigere kure. Ibiganiro byiza ku Umuseke TV naho ubutaha.